миний буй амдаа их барахтай. Буй одоо юу цасны дарж өндрөө, цасны шихэр өндрөө, юу цасны шихэр бас одоо их өндөр бишээ да. Бас өндрөө чүн цасны өөх өндрөө, бороо өндөр гэсэн го бороо. Чүн одоо цасны даржны олон жил уусан учраас одоо зөрхөө нөлөөлж дотор боор бас юу барахтай болж муу болж чүн живан гартээ юу ölgөө хөлөөдөл бараг хэрвээ жил болж юм 20 жил болж юм. Өнөөдөр одоо нэг өдөр нэг цаг бас амнаас салгадгүй байж яа оож. Уужгаад одоо чийээ болоод Монгол одоо хөдий уулаач гэдэг одоо буй өнгөрөж төнгөрөх хөдөөдөн буй суулаахан. Зарим үед юм л одоо алхаж хөшөхгүй одоо жам нэгт тэгэж хэнэ гэсэн үг. Бич одоо цаалаа хөвтөлийг сан босолторг. Босол муу тийм чинь одоо ийм нэг их юу гэж би одоо чамаас өөрийн биендээ яа итгэлгүй. Юу хийвэ тэр одоо юу үжиж явж ямар сайхан юм үжиж ямар сайхан юм сонсч явд тэр хажуу талаар бол одоо миний буй гаргүй ши одоо би одоо их муу буй одоо өвч миний өвч өгдөггүй баг бодоод ядга баг өгдөггүй одоо би дэмий л одоо хөдий жил хобаалж badдаг юм хийж байгаа юм уу badдаг одоо яг тэр нэг ч өнтер дэнши тийм сайн дэнши үжээлээс мөтөр бодлогч одоо би гаргүй буйор badна фачижээ өнжетэр одоо чагаан сарын 10 өдрөөр их одоо өндөр шангдандан байх үед чамд дэвхачиж момоо гэж ихэн бас одоо миний буй хөжөлөө муу болохлаа ойн буй үргэлж муу болохлаа одоо хөжөөдөн одоо ихэн болоо тийм сайн одоо шинжилгээ хаанглаа одоо мем одоо мөн мөнхөө багшэд меми вала ван юм дөрөс одоо эмдэрлээ надад өнтөрнөөс бол одоо их юудгөө лавлж одоо юх дуртай сонсох дуртай өнөөдөр нэг өдөр надад хаач момоо гэлээ би нэг сайн болж шүү гэлээ одоо чи одоо жахраг болж юм уу гэлээ мөнхөө багш бол одоо юу нэг юу өрөөлөнг юу ямар юу лээ өрөөлөнг ном төгс хаал мөг номг агуурд өрөөлөнг одоо номтойгоо гэлээ ном бас хэдэн дэвтрөө гэлээ би гөөгөргөөс өгж уулаа гэлээ чи бас нэг бүгд үжээ момоо гэлээ ийм нэг сайн гараад ирчээ чи одоо өрүүлж ч юм уу жихэр болох юм чи одоо уртаа наслна яг мөнөр яплаа гэлээ би чамаас тэр үед юм л яг тэр сонсоор бол одоо бас итгэ ядж байна ёо одоо ийм нэг сайн бас одоо ингээд гараад ирсэн мэда бас хажуугаар нь бас нэг өнчи юрдөө нэг юм бас өнөр сайн юугод бас гарч ирээд юм өссөн юм одоо өнгөө дотор их мадагтай байж ижээ чамд одоо сургууль сонсоод ирээд ирэх үед аваад тийчих одоо мама өнөөдрөөс эхлээд аав тайруу аав нь ч бас одоо хүншөө их чихрэг юм аавна чөмдөг бол одоо олон илүү чихрэг болоод уртанаас л хайдаа мама гэж чамд эхлээд одоо нэг гэрэг бууж хоёр гэрэг бууж одоо өнгөд балаасаар ирээд л хүй тийм суусуулах муу байсан бичиг төхрөөд ирлээ хүй би чинь нэг л чагаар дэг гүтлээ болоо өн чи одоо хайсан юм байна гэж мог юугийн бол одоо бэлэг төлдөөши мог хар могийн бол өглөөдөө балтаа басан тийгөө одоо нэг чамаа байна үлнөрөө байна чуул өрөөдөө онтхуу үед нэг чамаа тэрний бол бал хийх өнгөд байна хайлаана тайлан нэг чамаа мөнгөд өнөөдөр толтор ууж байна чуул тэр төгс хаалын бол одоо жуураад иднэ жирамдан би төвтөсөн бадантрана хийгээд иднэ өнгөд идээд буй одоо өнгөж иж ирснээс буй төхөржээ зүрх юм чичирж одоо тамир төнхөөгүй одоо өнгөд өн ясус чамаас шимшам өвдөн шүү өөрөө өвдөг мөнөө бол миний буйн дээр бол одоо өвдөг жил нөөсгүй мөний ууснаас гадаа нэг удаа гаммаасгүй бит хоёлаана
нэг удаа бас гаммаагаа дээ. Өөрийн буюураа одоо ингээд ашигын хүртчихээ. Их файлжээ дотор одоо ингээд бол буйнда их ихтгэлтэй болж би одоо өнөөдөр ихтгэлтэй болчихж байгаа. Одоо би лавтай урт наслнаа гэж бодож байна. Буйг тэр өвчин ч юм бол миний дэрх толгоонтер өнтөр хүлээ. Одоо нөөж хүлээ. Одоо өнөөдөр тийм өвчний байдал нэг бас хүлээ. Би бол одоо мөнний одоо сайхан буйндан чогчоолаад өргөөд идгөө ундаанаа сайхан чогчоолнаа. Одоо өнгөд мөн төгсөөл өрөөл өнийгөө одоо би одоо хөжөөдөө насан туршдаа өдлөнөө унаа иднөө гэж бодож байна. Өнгөл одоо би өвгөн битайлаа лавтай урт наслнаа гэж. Уртаа наслага одоо буйндамл би батлагтай болчих. Үнэн жиргээрт батлагтай болж. За өнөөр гарах миний юу тэр шоо 4 настай голоо яа хоол идгөө мараагаа шүүшүүдэд торчингаа байжсэн. Өний бол одоо өнний идүүлнэ. Чамд өнний нэг гэрэг идүүлж өндөө агшуулаг шиг жоорвол өнний шимбэл ичихгүй. Нэг гэрэг илүү басаар бол өнний мараалах майк гараада татганаад ирчихсүгөө. Би бодвол гацхан өвчин одоо өвчин тахал гэлээ буйны юм дээрээ бор одоо өнжил тустай юм шиг тэр дэрэг толгоонд бас ямар өн чокон анчаалын чок хөхти харах нэлэх багаас нь өний юу дэрэг толгооноос амар хорт сөргөлөн болно. Манай голоо цэ бүхэл горовнаас тэ хөргшүү мөнгөдөө тэр хортлог болсон бол одоо амар хүнгээр манай шангадын дорлоо өнөөгөө бартлага чиний өнөөгийн юу яагаад чаваа сөргөлөн хагаад бүр гэх юм. Өнөөрөө бол одоо өнөг хоёр баттэй жишээ ба баттэй үнэн баттэй явдлаа жишээ биш ээ. Үнэн баттэй явдлаа өргөд миний ихэн бас хадаад лээ зүрхэн мó одоо юуны сүсний өрөвсөлтэй ингээд буй надаа их гаргав шия болохоо болжээ уушатхоо болжээ өргөд Монгол юм бас техрхоо болжээ нэг уушатхлаа монгол юм бас улаа боолж буй нэг жаав өн хаварч ингээд өнд ирж үжүүлэхөөрөө бэжалах га одоо үжүүл бэжалгалаа бас л шия болоод монгол юм шта мэтрэл шта уушатхоо мичан чи 저도 이런 돈을 이제 지금 어느 몸이 이때 좋아져 해 뭐 발аад одоо 여기 독살이 이때 주저는 혹자 우저 아가 정말 다들 өрхтөн ч одоо ингээд идөө дэрвэл сээжраад ирэх үед өвчний өсрөөч чадвар ч нэмэгдэнэ. Өнөөрөмөл чиний ходоод лавтай сээжраадаа чиний зүрх хэмжин сээжрнаа. Чиний нэг хогчоо хөргөлж үжөө гэж. Чод манай ихэн өчгөд манд 4-5 хоноод явж мөтрний идөөд өргөд нөхөө салаад явж. Өргөд нөхөөсөө идөөд ирч. Чи тэнд яаж энэ би эмэр сайн боё дэнгжина одоо. Ингээд чод өнөөн жада буян сээжраад одоо мөн 2 дугаар хөөсөн дараа явж. Тэр ихөө одоо мөн эжээ юм хийхэд нөө сатаг. Одоо өмгөөдөөс нэг монгол юм ууж үчиж. Өмнө бас одоо чимж анхны хэлийг хүлээ. Тэр ховшилээ өмгөөдөөс ходоод нь болч гэсэн үг. Ходоод нь сээжирч одоо. Өнөр одоо бидний өөрийн жоохон буйрон одоо үнэн баттэй одоо хөргөлж өнгөрөөд ашиг тосынур хүрчээ. Одоо өнөөрөө мөлөө эмэр баярлж байна. Мөнхөө багшда мөнхөө багшийн мөнхөө талархаж байна. Баярлж байна. Би одоо хөлөө чопас тэм сайхан чадахгүй. Өөрийн баярлсаа одоо бодчих сэтгэлээс өнгөрөө сайхан ч гэж хөлөөрөө мөл илтгэж өчрөхгүй гэлээ. Үнэнсээ одоо өнөөрөө мөл одоо манай мөн одоо надаас үргэлгүй барахтай юм уу? Одоо өвтөн жавнтай одоо ийм мэтийн арт юм ба одоо өнний одоо үн сэтгэлээс итгэхэд одоо хөргөлөөл өнөөр өвөнхөө ашиг тоснд гарна гэж бодож байна. Чин 200 эрдэнэ 200 гардгаа өндөрнө чуул диинвэл 130 хүрдгөө Өнөөдөр өдөртөө тийм үү жосон даалтын өдөр шиёгийн угаадаа өдөртөө тийм үү яг цогтун өмтөм дотроос өөдрөөд л тийм л тийм байдаг.
Үнний уснаас гадвал энэ хагарлуулаад дийн үл 80 өндөр нь бол 150 бол докторжч гэсэн үг. Одоо өмнө жарамдаа мэл би мартаж гэнэ шиёга. Жарамдаа уугаа жарам өдөртөө мэл уугаа болоод мэтрөө ууж мэтэр их баярлаач мэтэр 80 болоод 150 докторчээ. Их уурлогоод мэтэр их эрвэ ижил хийгээд хүндээ юм хилөөгөөд мэтэр болжээ. Үнний уснаас гадвал миний жусан даралтуулаад өнөөр докторчиж. Одоо өнөөрөө би одоо өнөөрөн баялж. Би одоо өнөөр лавтын урт наслана. Өнөөр хаашны өнөөрөө шинжлэх ухааны итгэхгүй болох ба. Тэнэрэмэл би буйндаа өнөөрөн бацлагтай болжээ. Тема төрөндөө манай гэрээ сэлэрж шилэгэн. Мөнхөө шинэ. 네, 알아서 오셔네. 쇼긴 섬이 나다 미니로 후를 쳐놓기도. 작은 저러가 났을 때 은지는. 사일때요? 참 사일때요. 사일때 사일 고득진들. 자, 비에 등을 촉소. 우리 웅글스 팀이 있잖아. Parce que j'ai trouvé un avis. Тема пастор бахлик 예, 정치 알아서는 샘방이나 아다 근데 틀림이 아시다 은 문화학시는 의료론기는 예라 스킬라 많이 이건 질문으로는 만들 올림픽에 은을 아다 컴퓨터電子 덜썰 웃제지 이라스는 내부 웃자다 엠들레 게르더라다 좀 은기기문을 문고 쓰는 상황에서 좀 야물 혼하기를 봐서 아다 웅루 엘코베죠 어느 내드나서 많이 힘을 들어나 컴퓨터 우제들 문과학생 예라 그 어느 의료론기 도하여는 이트만 다니올 만 대클 요면 차가 살아서 그랬던 것 저는 버들 이스르라다 은도할 때 좀 많이 그 인지를 왔잖아. 흘러지수. 그 이틀 안에 만들 엘사 할때는 아다 망어서 올라가서 아다 도부디 야마라고 은만 이둘때죠. 그거 은도마다 저도 이틀에 와 들었어요. 세마도. 그것은 뭔가 언니 아다 봤 이틀때 그 지수 이거 하이. 제가다만 세니 이둘리스다도 봤 유인도 들니 봤어. 집에서 많이 때 주틀때 많이 왔나 소리야. 우중고 여월야다 엘 다음 이둘고 아트 이둘제쇼 오늘 치바스 위인더 대바스 아다 니바스 위인더 아다 뭐 발레시다 문좀 말레시다 이제 응소로 이거 보고 볼까 은물로다 좀 문이 다 오늘 예지해 놓자 오늘 들어 유일까지 해 놓자 응어다 자가들이 부탁하다 문제가 아껴쇼 남인 남이나 숙제 너무 들어가는 자간 사람들은 대를 여자인 독들고 달아지시고 듣는 좀 의하다 되었지 정하다다 정을 우제 비하사다 나타서 오는 비치죠 하시는 바람에나 의하다다 정을 은니 흐르기 주시다 이친이 있잖아 어제 아다 비운 미니비 저렇쇼 그저다 감마화 아다 오늘 다락도로 웃기 못해. 그거 전 에르와나 다모와나 비자 아다 에르 툴 봐서 다로만 없노 아다 다모올라 해내 작스나 은천 고로를 부들 기지 좀 응어다 그들 은 자세는 이더니 후이 비친 막 에르와레가 타투 튼트룩 쳐 약그 쳐 에마 작소 우리가 다 학소리는 해지도 못하고 사람 비저다 많이 좀 봐서 공으로 만들어서 보러 이미 일주스페 은혜를 올라도 보여 은세 알람 샘들 안 샘발로지 지금 틈을 보여 안 너무 좀 가찬나서 한 알투는 더 스테임시드 어들라 많이 이건 봐서 은니 이동안 전에 어울게 어들 안좀 더서 아다 비비아서 이제 왜 지니는 약 다제나 지은니가 알루미늄 알룸 올람블라 그리 예라의 스컬린 듣니로 보고 달아주고 아다 은울 본 의미 들고 그랬잖아 아다가도 많이 그만 청 이어지나 그 은울들하다면 뭔가 확실히 어신 부여라 이런 것 왔습니다말라 자 하마다 그때 이신다 웃을 때 다고 부이때 나와자 부이때 좋아자 아사라 유 버스타 요가 의적트니 은쪽을
박사서 많이 해야 온나 보여서 스틀 애럭지노 은쯤을 언더로라 바다 빌더사람이 비시 진크 진도 하나 사도 진도 하나 우리가 먹은 또 아톰들 왔다 소리야 없는데 내려가야 더 흐르고 해나물리 부 있어서 은울 애말에는 우리 흘지도 흐저도 우리 신도하고 있잖아 비요 은울하다 비 은미 세네를 비 오신 부여를 우저 오가 어떻게 뭐지나 대모도 이틀고 매지 이분들 들어온다면 자 오신 부여라 혼내기 때문에 오신 분들 돌아와라 야마집에 가서 우리 듣고서 자 은어를 하다 비은 여대를 하다 금 언더 흘주기 은 보이지 시대거든 터시진 흐르고 남을리 이때그 언니 이때가 되면 어디들 보인도 스테오 근도 스테 오스나스는 아도 좀 오스나스를 우르크던 세시다 팀시다 은어를 옵다운 거만 언니 올라다 비 얼마 원리위 받잖아 그거 영어야 만에 뭔가 흔들어 많대 오자 어머다 스크린 자가 일자 헬치는 것 같은 걸 능일로 발견아 알아다 어느 세시다나 뭔가 확실한 새 스틀 언tum들 능일로 부고스 북들기들 능 도움들 봐서 해줄 비용이 받잖아 그게 말씀드렸던 거리요. 미니 요 주르기던 지치러 뭐에 도이다. 주르하다 뭐나올라 좀 손도만 제가 설부팀 수 지치고 손 주르 지치러 내려고 있는 거지. 전 하다 조금 의발들 없고 하다 내마다 망래 해트도 미쳐다 왔을 차로 소화올라다 하다 등 들어가다 보물어도 없다. 뭐나올라다 하다다 유이도 애헐. 요지도 대발에 미리 부인들하다 문어를 옥뚝 질내가 소리가 쓰고 오문 그 은어를 하다 비하다 어린 부인다 붙는 거나 은어를 밭이 뜰 때나 빌라 때웠나 나도 오늘 맞지 문 작은 사람 이살 아다 문 작은 사람 아다 제 와사 붙지 우저서 탑저가 잘 왔죠 시드 먹이나 이제 봐 시드 먹이 끌리 톡 들어 먹이는 약 다스라고 하시자가 도구살이나 도구살은 제름다 돌리 하셔 오늘은 집진 그걸 진짜화 아다 팀 호텔 호르모긴 비시 절 와라 들 유통 복도 어이도지다 그절 들 유태한 볼 어이지 지고 있다 아다 적지진 절인 우저 아다 설치 때간 아다 남인 우저 설치 때간 때간 보러 와이디 지고 있다. 또 줄일 때쇼. 또 줄일 때 들리는 응도 서로 오늘 아다 인터뷰로 미니야 요 시흐를 가서 요 정장 봤지. 시흐하다 봐서 뭐나 내 이스 베제제 내 이스 이스처럼다 이스르지. 오늘 우리 정장 봐서 시흐연빈 누구 하자 그래 같이 하다면 뭔가 박시면 뭐나 도구살와라 무슨 먹일 어차서 어린 늙지를 고 그거 보인다는 자 아다 오늘 우는 봤대요 저 어린 부여라 먼저 어린 부여라 그걸 보니 그렇게 우르 있고 이 중하다 그러지구나 아다 많이 상대 날 짓는데 저 언니 그리 같이 쇼비오는 많이 상대나서 언니 앞집이 그러지구나 다 우저 더스테블 앞치르고 훈이 가라베 어야봇 베나 내내 여여것나 옵차라 그 디질 발작 베나 종라다 샤후흐던 엘후흐던 말할 허것 아다 언누티 좀 봐서 아가치 즐글슨 베나 저 비트로이도 주나 다 훈이로 뒤듣고 먹어라 다 아가치 즐글 주죠 털수 주죠 비불 많이 그리 그르들어 어느 라니 사사와 그것도 요요내내 또 그렇게 그르글어들 언니가 아쉬워 쓴다 우는 밥때 열길시다 다 아가치 저렇게 주죠, 그죠? 그렇게 주죠, 오늘은 발발라 대학 아가차. 다 돌고 그렇게 주죠, 아실까, 더슨 가호시도 다 다니고 언니 아가치 붙여서 알아서 김씨 어린 센터라서 발라 그죠? 응어들 아가차다 그러글어들 어요 진이 은처다 오늘 생기 저 눈이 은 빛에 뭔가 확신 하다 어느 요 일부터서 부터 요쇼 하다 은인하다 비나다 탄 오로 한번 여러 그러다 탄다던
새는 당조 질죽잖아. 한 센때 뭐 아다 진짜 하다. 오늘은 비 나이 갔는데 지금 저도 저 여기서 들고도 넣어셔도 득시도 미니가서 일본 된 넣으시면 알아고 비가 버티고 미니 아질 호텔 가지고 비신쳐도 시작했지. 근데 저거 저 세금은 어떤 났는데 어쩌고 이몸 비시 보이 대물고 두스지랑 거 하라 보이 섭섭시던 거. 우리나라 솔솔 들어있어. 그랬어. 저 내보기 없으면 들어디 아들치기는 임든 거고. 어디가 솔솔? 저 들어있대 좀 하면라 그지 하나 아스타운 맞지 자로지 나선 자로지다 그 전에 보이스 그래서 의료를 봐서 좀 지리줬어. 인생 뭐 저는 척술도 척술 때 왔지. 척술 때 왔지. 어제 지금 못 해. 뭔가 돼야지 좋네. 후사라 다크나 돼. 뿌이 태우지나. 그래 후스카르 홀라 비지나산 팀뭐 저도 후스카르. 미니 지금 가르마나 보이 노송으로 사와 조시노 노송사. 안 처럼 비어도 흐죠. 좀 자토에서 에말 부이 척술 때 왔지. 부인도 이틀 때 왔지. 저다 문 요게 왔나사와 있나사와든 독설이 있나사와 부인도 이틀 때 왔지. 다제나 못하겠어. 이것이 다음에는 못해. 아다들 부인 모아지잖아. 문어라다 나트라스 바이지르진 들어있던 나타 야물새가 주사주고 야물새가 이톤 온타니 보고 나트르 주고도 맨에게 바이로는 것 나트라선 비 바이로가 세는 바이라티오 혹던 바이로라티오 주다 나트라선 좀 바이지고 뭐 이기오는데 아다 야물 좋았지. 아다 뭐라 그러요? 은우들 비주이고 애좀했나 이거 나다 호흡도 이거 다다 들어간샤나 으시도 때가 한 거 들지기노 저들 말가시바스 손좀 받아 바이라 단추는 소 바이르 젠비하다 딜 바이라 제발 승리 은니 요원 하면다 미니 문화여러분 시여슨 뭉여슨 또 백힘 피시 조시분 문화 박신 어느 투구살발라 어느 용들 모근들 어느 오지스들을 배나 약 5분 후는 비 5분 후는 받대가 얼지나 팀골 비 화틀리가 은이 그렇게 수고를 무긴 아주 처음에 디한도 어선 들서 걸었죠. 말하고 얘 도랑가 이런가 베이지스고요. 문어버 탈리 팀 잡아들여 말하라. 저 진짜 안 쳐주고 왔지. 오른 보연다가 나다. 근데 오늘 살포에 진짜 진짜 어떤 뭐 비자다 저도 지금도나 자면 왔다 언니요. 너가 나선다 그렇게 넣비요. 옴스케군 후에 옴스코 세홍스코에 배추사 후에 이거니 가서 우르 후에 비행지 우르고 비추시면 톡 살아 있노 뭐가 원하 좀 아다 바이러 제화지 바이러게 왔지 오늘 진짜 부인 모라 자사상 부인 모 치양세이 걸고 아다 오세분 걸고 이런 것들은 이너 저 또는 이너 제자 야말 바이스 때 유저 자한테는 뭐 또 진짜 봤다 나는 하브라사 돌았다 느낌 받더래 연시오 좀 더스트세 한도 거르젠 저걸로 오늘 해저 타라서 혼자고 전에 또 걸고쇼 이거 미니 보이 뭐 어디서 사나 야 부연 받아서 가나 비요 좀 받아 저거로 들어온다나 뭐는 어떠 뭐는 북들은 늑그러런 자랄 때 왔지 그거 바이를 자랄 때 왔지 만들어다 오늘은 절 자랄 바이를 자랄이 하다 오늘은 뭔가 박시 앞줄 아침에게 인조를 듣쇼 지구들 또 없으니 저기서 가는 오늘 우줄 없으니 많이 그렇더라도 지일라도 없지 음은 사스탄 저걸 후레 오늘 듣시 오늘은 아다 뭐는 널 흘리고 싶었던 수도 비미모 비하딘메 뭉틀 아다 뭐는 할이 이때저 여기 뭐게 오스나 사가들 팀 그래 많이 그렇더라도 오늘 하다 조금 바일라 비좀 바일라 혹서도 흘들렌 열들렌 이거 히들렌 하다
одоо жам эжилдээ бас тэр чинь хүн идэв хийтэй болчихно. Тийм үү буюу Сэтгэл санаас их. Хэрэг би мөн тархалтын огч бол хэрвэлээ. Гөрөн чивэрлдэггүй шүү. Гөрөн төөж өгдөггүй бүрдөнө. Чөм төнхөө бөхсүгөө. Хөвчс Хенригана хаа тавьсан бол тавьснараа гэсүгөө. Угаажаас үдгэрхүү. Угааяа бож дотроос нь буйчаа одоо хөдөлж өчрөх. Тийм үү байж шүү юу. Одоо яаж сүслэж гаргаа би сүстэй чүн яаж сүслэж явж гаргуулээ буй гаргооч. Хөвчс Хенригана төвлж өчрөх гэсүгөө. Хүүхдгээ юмнаас төвлж өчрөх юм. Би мөн хавраасаад хэрада чаавасаасо. Жохомэр ээжил хийж. Ёнсийн хийж өгөн бүрдөө. Одоо бадаа тэрэгийн маникюр ихөгөрсүү. Нэмжан ихгэр. Бүр араар ордороо мөнтийтэй шавшаа. Моторны ч одоо пешэр чиврөө зүлгөөд. Одоо ч мод өөр мэнэгээ хөөхтөө ядарч явгаамё момо. Чи мотч гэнэ. Ба тэднээ одоо бас ээжлээ шүү. Чи бас болохоо болчихно зүдрээд өглөө. Ягч хөө гарч ирэх үед гэртөөрөө сандраад ороод гараа ханараа мөндөнд тэншантай яваад ирчих юм. Чүмч хатсан. Төн дөрөөс чод манай мөн их масл нэмэнэ. Момо чи одоо болохоо шүү. Чи баялаад одоо өнгөө чи бүчин нас явчээ. За одоо бас зүдэрч гэнэ. Чи яаж юу сайн болсон болооч зүдэрч үедээ настай нь болохоо шүү. Би чи мөн яг би одоо явлаа. Нэг зүдэрхөө. Өдөртөн тийм юм юм би мөн юм. Өдөртөн тийм юм. Яг ядархлаа. Үрчдэг гэдэг араарч байгаа шөнө Чагу Монгол Дундад сургуульд багш хэмжээнэ. Би юртон бас өрүүл чиргийн тухай олон сургалт хийдэг, ном бичиг уншин, телевиз одоо жуудлууд дээр бас олон сайхан зүйлийг суралцдаг. Энэ өрүүл чиргийнхаа тухай анхаарах бол одоо хүн бүхнээ хэрэг чухалтай суралцах чухалтай зүйл юм уу? Нэг хүн суралцвал бүх гөрөөрөө үр бүтэмж олно, үр ашиг хүртнө. Нэг гэр бүл нэг үндэстэнч хүртэл өрүүл чирэг баймаасаа баяр ууртай амжилттай нэг их үйлсийг бүтөөд дийнэ. Нөгөө би гэртээ бол өөрөө багш учраас суралцлагыг их анхаарна. Олон талын суралцлага өчнөө зэрэг хараг өдөр олон гүн ярихгүйгөө суралж ижээ. Өмнө хэдэн жилээс хэлээд мөнхөө чинь амьдралын хань дээр ирсэн энэ шингуултын сонснос сүлээр аян үнтэй нэг л нэг өдөр уулж өччих юм ба. Энэ мэдлэгийг олж сурсан балаа. Гол буян хүчлээд холбоос үлдэнээр гараад шингуултын сонсоод өргөд нэдэн хаврагл номын хотоос тусгай жахаан авчраад өргөд төгс хоол шидэт мөг өнийнээс авчирч уужээ. Тэр үед бол одоо миний бие болоо чусан даралтоор одоо муутаад байна. Одоо настай хүн муутахэд ди залуу байж байгаа би бас өөрөө муутаад байна. Сэтгэл санаа бас ааны. Сэтгэл санаа ааны учраас амьдрал дээрээс эрбэр явдал таарч гэсэн. Миний өөж 45-тай гуйж аав 51-тай гуйж. Гоёноос угуулнаас сүлээр одоо сэтгэл санаа яг гэр одоо дугдаг гээд өөрийн буян сэжиглэн чанган бас л үедээ итгэлгүй ийм болноо мөднөд би одоо яар суралцъя гэдэг. Одоо мөнгөн чирагийн сонс. Үнэхээр марга дуугийн сонссоор мод дотор тээвширнэ. Мөн одоо холбоос үлдэн дээр шингуултын сонсог үйдвэл дуу бэн, ай бэн, хөгжим бэн, нам тэвэн, тээвшир гэх мэтийн сонсол дотор их амран гэсэн. Мод одоо номын авчирч үзээд өөрөө үгжин хүнд ярьж өгнө. Гол хүн тиймийг одоо сайхан зөвшөөрөх үед би бас баярлан гэсэн. Хүнд одоо ном үгжэн, үгжэлдэх энэ дэлхийн хамгийн дээд боён бол номын өглөг, номын боён хийхөө. Гол дотроо би бас үнэн баярлж гэсэн. Одоо чуг ажиллаж байгаа багш нар мөн одоо хүүхэд дүүнөр өөрийн хүүдөө гэсэн номын ярьж өгнө, түмэл идон умдааны уулган. Одоо миний угаас амгандаа өчмкэ тормкэ одоо сэтгэл санаа бас нэг бачимдах байл. Өдгөрийн өртнөөс сүлээр миний нөлөөгөөр их сайн бод баяр баясан буюу энэ жил одоо амт ондод амт төгсөн уудлага шалгалтад орно. Их сайн манай хамт ажиллагч болоод багш нар нь хүртэл бүргийнхэн гэсэн үг. Чи юу идүүлж юм яагаад ийм өндөр өсөссөн бэ? Кодас хэрэг би төсөр мөнгөн цэн энэ хоол энэ идон энэ бол одоо бэрэмтлсээр идүүлжээ. Тэгвэл нэднавар 2 сар илүү идээд бид өөрөө тонглоо хараад Монгол өмнөгийн оронд очиж бэчаалгаж бас хэдэн бэчаалсан юм ямар ч явдал би анхан одоо тийм муу байсан одоо ямар тэр өрдөс бодосон тэр хөтлөг нэг дутаж юмгүй ихсэн тэр баялаа төрөд ирчихсэн. Гоод нэдэн сар уснаас төлөөргөөд уусангүй энэ авар бас бой ихсэн. Өргөд ийм
сайн байх дөрөв би бас бодож байна. Энэ өдөө түүнийхээс идио жалгаж идио уяа учир нь бас бишээ. Мөнөө бисээ тийм үртэн бол өвчний урчил сэргийг тунгалаад өвчний сэргүүцээ чадварыг дөөрчлөн өнөөний хүмүүс өрүүлж яриаг бол хамаг чухал. Өрүүлж яриагаа нь тэгвэл өрүүлж яриагаа нь анхаарах өдрөө бүхэн суралцах. Имос ном болоод энэ фильм шингээлт сүлжөө жийлослоо хүмүүс хүн болгон гэр бүхэн тунгалаад өөхөл багчууд залуучууд онцгойлон үний болоод суралцж болно. Ихөө нүн сайн нэрэг олдилно гэж би бас бодож байна. Учир нь өөрөө би их ашиг урсан хүн болохлээ сэтгэлөөрөө мэдэрч байна. Энд би мөнгө талхаж байна. Тэгвэл бас мэдэх юм. Өндөр хүн бас гэх юм. Бас юм гэж хэлж байна. Тийш тэндээ чи яагаад ингээд байсан чи гэж астан болж юм. Тийм үү. Анган би юм уу байсан. Өрөө болох суралцлагын хүмүүлөөр одоо ном зүйл суралцах үжээсэн хүүхдүүд одоо мөн юу мөдөд тань хойдвол түрүүдэн жил үжээсэн мөдөд тань хүүхдүүд бол энэ жил үлэмэл шүү. Энэ хамаатай гэдэг юу болсон? Зэрэг болсон. Бачи тэр боожн хаагаад надаар чан чи жоргожорлдог уралдаанд оролдог юм боожн хаагаад хүн тань тэр ага чирэн жил яад юм сэжирсэн уулзаач ингээхэн яад юм сэжирсэн би чамд би төгсөөл идэнэ төгсөөл өрөөлөө ханы өрөө зэрэг анхаардаг бол бүр завдан гэсэн. Энэ юунаас өдөггүй өчигдөггүйгээс болоод чи одоо шинжлэх ухааны итгэдэг бол одоо өдөггүй өвчин гэжгүй. Одоо энэ төгсөөл мотор моогчин бол одоо өвчнөөс орчил сэргийлнэ. Өвчмний өсөргөөч чадварыг нэмэгдүүлнэ. Одоо өвчин элва өвчнөөс орчил сэргийлнэ гэж шүү. Тэмшээ өнөөдөр. За баярлалаа. Гой сайхан ярьсан. Бас өөрийн ашиг тус хүрснийг тийм сэн гिचд хэлчихрөө байна. Би орчин гарч байна. Зөвхөн одоо өөрийн өнгөрөөс таашаа баялаа. Өнөө чүүл юу чи майгалсаа санд. Би нэг шинэ хүн болчихъя. Зөв өөрийн шинэ хүн бол. Буйндаа бол бат ихтэй байна би юу. Одоо хүн сөжлөө өөрийн